أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Biz yuqorida Alloh subhanahu taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan at-Tafsirul Muyassar degan tafsirning uzun darsimiz davom qilgan bo'lib, Tavba surasi 8 oyat kelib to'xtab qolgan edik. Shu yerning uzun enali darsimizni davomlashtirishimiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Ey Muhammed! Ular yani münafıklar için meyli mağfiret talep kıl, meyli mağfiret talep kılma. Bär bir okşaş. Ular için 70 kıtım mağfiret talep kılsan mı? Allah hergiz ularını mağfiret kılmaydı. Çünkü ular Allah'ni ve Allah'ın peygamberini inkar kıldı.
Allah fasık kavmini hidayet kılmaydı. Resulullah'a xilaflık kılıp Tabuk gazıtıga çıkmay kılıp kalganlar, yani münafıklar öylerde bakaraman olturganlıkları bilen hoşal buluştu. Ular Allah'ın yolunda malları bilen, canları bilen cihat kılışını yaktırmadı. Ular bir-biriga sıkta çıkmanla deyişti. Ey Muhammed! Ularga aytqinki, cehennemning o'ti teximi qiziqdir. Agar ular tushunadigan bo'lsa, albatta issiqda Rasululloh bilan birga chiqadi. Ular qilmish gunohlarininki jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'ilsin. Agar Alloh seni Tabuk g'azosidan qaytirib, özürsiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumning yoniga ilib borsa, ular ikkinchi bir g'azotga chiqishga sandan izn so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan billa mangu g'azot chiqmanglar, hargiz men bilan billa chiqib urush qilmanglar. Shubhisizki sizlar dastlabki qatimda chiqmay uyinglarda bahramon o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Әмді ғазат çıkmay qilib qalğuçular, yani ayallar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. Ey Muhammed, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Dafn qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabri ustida turmagin. Chunki ular Allah'ni ve Allah'ın peygamberini inkar kıldı. Ular fasık haltı bilen öldü. Ularının malları ve evlatları seni eceplendirir misin? Allah dünyada bular arkalık ularını cezalaştı. Cezalaştı, ularının kafir peti can üzüşünü irade kıldı. Birer sure nazil kılınıp Allah'a iman eytinglar ve Allah'ın peygamberi bilen billa cihat kılыңlar değilse, ularning orasidagi maldarlar senden g'azotdan qilib qilishga ruxsat so'raydi. Ular bizni qo'y, g'azotga chiqmay, uylarda bahramon o'ltirishlar bilan billa bo'layli deydi. Xo'sh, istag'fir استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. استغفر أيها الرسول للمنافقين أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم مهما كسر استغفارك لهم وتكرر، لأنهم كفروا بالله ورسوله، والله سبحانه وتعالى لا يوفق للهدى الخارجين عن طاعته. Ey Peygamber Aleyhisselam, münafıklarga mağfiret tile yoki mağfiret talep qilma, baribir o'xshash. Allah ular uchun hech birsini bo'p tiqyotmaydi. Qanchasining mağfiret talep qilishing ko'p bo'lsinmi va orqa mağfiret talep qilsangmi, ular hech qanday bu mağfiretga Alloh subhanahu taolo tarafidan erishamaydi. Chunki ular Allohning rasuliga kafir bo'ldi. Alloh subhanahu taolo to'g'ri yo'lga bu o'z toatidan chiquvchilarni hech bir boshlamaydi. Uni to'g'rilab qo'ymaydi. فرح المخلفون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعودهم في المدينة مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. وكانت غزوة تبوك في وقت شدة الحر. قل لهم أيها الرسول نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون ذلك. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bu özünki Medine'de cihatga chiqmay o'ltirib qolishlan Rasulullahdan ayrilib qolgan bu cihatga chiqmaganlar, bormaganlar shundan bir xursand bo'lishdi.
Ola o'ltirib qoldi uyda. Nima uchun? Allah Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amr farmoniga xilof qilgan oldi. Va Rasululloh bilan shu pul mollari bilan Alloh yo'lida jihad qilishni yoqtirmadi bular. Ba'zi uchun shundoq deyki, bu issiqdan navarsizlar chiqmanglar, bormanglar. Va Tabuk urushi bo'lsa ham eng havoning shundoq issiq mushunaq vaqtda bo'lgan edi. Ular uchun Payg'ambar alayhisalom dediki, deganki Payg'ambar alayhisalom ularga jahannamning o'ti bunida nechasi issiq. Agar ular ashni bilgan bo'lsa edi, lekin bular bilmaydi, bular bilmagan johil qavm. Agar bilgan bo'lsa, albatta bu bir soatlik ya bir ay bir necha kunlik issiqni buni issiqdimay berib, mangu issiqdan qutulgan bo'ladi. Lekin bular buni bilmagan xalaq bo'ladi. فليضحك هؤلاء المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قليلا في حياتهم الدنيا الفانية وليبكوا كثيرا في نار جهنم جزاء بما كانوا يكسبون في الدنيا من النفاق والكفر. Bu Resulullah Aleyhisselam'dan Tabuk uruşudan, Tabuk cihatıdan kayıp kalan bu münafıklar az gülsün. Özden bu kichkina to'yib ketadigan ozgina cheklik hayoti da az gülsün. Amma tugumas jahannamninki o't azobida jig'ilsin bu. Jig'lab qoladi bular. O'zing dunyoda kufr nifoqni iborat qilgan atkinninki jazosiga yarasha bular oz kulib jig'ilsin. فإن ردك الله أيها الرسول من غزوتك إلى جماعة من المنافقين الثابتين على النفاق فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة تبوك فقل لهم لن تخرجوا معي أبدا في غزوة من الغزوات ولن تقاتلوا معي عدوا من الأعداء إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Eğer sene ey Peygamber Aleyhisselam Allah Subhanahu ve Teala senin muş cihattin yani Tabuk uruşunun sağ salamet kaytıp ekilip kaytulsa yani münafıqlardan bo'lgan bir jamoatning qishiga ikki asasini yani mushlar bilan bir ushqab qilib qolsang kep qilib qolsang bu munofiqlarga nifoq ustidan mustahkam turgan mushundoq munofiqlardan bo'lgan bir to'plum bir jamoatning o'ziga Allohni qaytirib qilib qolsa bu nifoq ustida sabit turgan mustahkam turgan bu munofiqlar bu jamoatlar sendin endi yeni bir urushib qolib qolsa Tabuk urushidan keyin yana bir jihat bo'lib qolib qolsa ham chiqsaq o'tganda yomon vaqtni qo'ldan burib qo'yibdiq fursatni g'animat bilmabdiq endi chiqsaq deb ruxsatini so'rab qolib qolsa ular uchun dedi deginki men bilan hech bir urush hech bir jihatgacha abadiy chiqmanglar degan men bilan dushmanlardan hech bir dushman bilan urushmanglar deb men degan cho'qim sizlar olsanglar dastlabida uyingda o'ltirishga rozi bo'ldinglar unda qilgandan keyin mushu jihatdan keyin qilib qolgan o'zirsiz boralaydigan hamma imkoniyat tug'an turuqliq mushu muqaddas jihatning sepidan ayrilib qilib qolgan mushu ushoq bolalar ojizlar ayollar qerlardan iborat mushu mutaxalliflar bilan mushu jihatdan qilib qolganlar bilan billa o'tirib uyinglarda ki bular olsa jihatdan Rasululloh bilan bo'lgan Rasululloh alayhissalom bo'lgan Rasululloh alayhissalom bilan billa jihad qilishdan qilib qolganlardi mushular bilan billa uyinglarda o'tirib yuringlar bormanglar demayna degan ولا تصلي أيها الرسول أبدا على أحد مات من المنافقين ولا تقم على قبره لتدعو له لأنهم كفروا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وماتوا وهم فاسقون
وهذا حكم عام في كل من علم نفاقه. Buna ruhsat vermesini sırtı, bu ruhsat vermezsen billa cihat çıkman lazım. Aşağıda bile oturup kalın degan. Ve yine ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebedi bu münafıklardan bir de birisi ölüp kıp kalsın. Namazın düşemegen. Ve bunun ki kabir üstünde dua tekbir kılıp bunun üstünü tumugin. Çünkü ular Allah Teala'ga kafir olganlar bular. Ve Allah'ın Resulü kafir olganlar. Bular fasık peti ölgenler bular. Yani bu hüküm bu xil am bir hüküm endi bu. Demek qanda bir munofiqninki nifaqi bilinganlar bo'lsa, onun zodi namozini tushamaslik va uning hech qanday qabr usti turib Qur'on tilovat, duo, takbir o'tkazmaslik bu ammatan hüküm. ولا تعجبك أيها الرسول أموال هؤلاء المنافقين وأموالهم ولا تعجبك أيها الرسول أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم إنما يريد الله أن يؤذبهم بها في الدنيا بمكابدتهم الشدائد في شأنها وبموتهم على كفرهم بالله ورسوله. Eyran kamıgın ey Peygamber sallallahu bu münafıkların pul mallarından, balvaqlardan eyran kamıgın. Bularını eşip ketkenliginden eyran kamıgın. Çukup Allah subhanahu wa ta'ala o münafıkların için ay pulmalen dünyada ularını aş pulmalı hakkıdı ço kattık capatat işlem bile capatat kuşlan azaplaydı. Ve ularının ço yine azaplaydı, bunu azaplaydı. Ve yine ularının ki Allah'ın Resulü kafir buluş Allah'ın Resulü ço küfür buluş etikadı üstüde ölüşülem cezalaydı bularını. Da okugandiken ularning pul mollari bu karvonlari u budan bak hayron qolma bularni ishib ketganligidan deydi. وإذا أنزلت سورة على محمد صلى الله عليه وسلم تأمر بالإيمان بالله والإخلاص له والجهاد مع رسول الله طلب الإذن منك أيها الرسول أولو اليسار من المنافقين وقالوا اتركنا مع القاعدين العاجزين عن الخروج. Kaçan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'a iman keltirishga buyuradigan, Allah'a ixlos qilishga buyuradigan va Rasululloh bilan jihad qilishga buyuradigan birda bir so'ri tushib qolib qolsa, senden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklardan bo'lgan iqtisod egalari ruxsat so'rab turadi. Va deydi bular bizni mushu ojiz, mushu uşaqlar, ayollar, qeyrlardan iborat mushu jihadga chiqishdan ojiz kelganlar bilan billa o'ltirib qilishimiz uchun jihadga bormaslik uchun bizni quyvatsana. Yani o'tirukna. Bizni quyvatgan, biz bormasak deydi. Xo'sh, استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. Bunundaki bu استغفر bir yerde emir tesviye nokturduğun emir ma o. Yani vücub emas. Bir emir mutlak karinden hali yok kelgen bolsa o vücubman suhturatdi. Eğer unda hummaydı bir karin olgan bolsa o emirning madluli karinning yo'linish buncha bo'laddi. Amma yerdagi istag'fir nimene tasviye nokturdu. Tasviye ma'nosini. Mayli mag'firat talab qil. Peygamber sallam ular mayli mag'firat talab qilma. Allah ularni mangu kechirmaydi o demakchi. Bu shundoq. Ama bu balagatki bu mensibi muqobalada bir la estağfurullah avlat estağfurullah. Muqobil deganning o'zi bu ilmul badiiyning bir turi. Buningda ikkidan ma'no jiqaroq bir-biriga uyg'un ma'noni keltirish, anandan keyin uningga muqobil, uningga tig'mi-tig' zid bo'lgan bir ma'noni tartib bo'yicha keltirganligimiz. Istagfir av la tastagfir degandan iborat. Masalan, buni ilm balog'at babidan keng ko'lamda ko'rsak bo'ladi. Buning ismi muqobala. إن تستغفر لهم 70 مرة. Bundan Allah'ım Zemahşeri'nin bu sözü varken bu 70 digerlik nüzü bu
Elqinimdinço köplükten köplüknün ornida yani akan cık mağfiret talep kıysan mı köp mağfiret talep kıysan mı bir Allah mengu ulanı keçirmeydi o apokunmaydı o demekçi dep Allah'ımızı makşeri bu sabun degenin uzi bu köplükninki orundaki bir mesel bu dep bu Arap'ın kalamına ait köp kullanılan gepken bu. Ee, Yine onun başka estağfirlahum ev la testağfirlahum. Buna da tibak selb degan bir gap var. Tibak alacağım, tibak selb. Buna tibak es-selb var. Ee, Enandım başka yine haku kalila ve yebku kesira. Bu mu mukabele. Yukarı biz gendek buna da mu mukabele var. Xoş, dersimizin devamı Allah halısı. Evet, oğan buludu. Bugün başlanan failimiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi Rabbil alemin.